Delhi Mizo Chala Income Annual Report Sang Hi Som Priya Sang Hi Som Pakwa Kum Sang Hi Som Priya Sang Hi Som Pakwa Chunga Delhi Mizo Chala Income Shwai Tu Te Chu Heng Ti Hi Anni Leader Tlangwal VLM Som Tuanga Assistant Leader Tlangwal KCL Ropuya Secretary Tlangwal Zongming Liana Assistant Secretary Tlangwal Peter Lel Chandama Treasurer Nula Sitil Rampari Financial Secretary Nula Vanal Diki Committee Members Te Pu Andrew Lal Dinpuya, Pu Zong Sang Apatsuaw, Tlangwal John Remlal Muaka, Pu Mal Som Tuang Atlaw, Tlangwal Lal Enki Makyang Te, Tlangwal Rafael Lal Dampuya, Tlangwal Ruben Vanal Watavar Te, Nula Esther Zong Te, Nula Silal Enkimi, Nula Lal Ven Himi Kyang Te, Nula Rodi Sang Chungdungile, Nula Lal Ratinam Te Anni, DMEI Advisor Pu Vanal Fela Chong Tu Anni. DMGE Thupui kum sang ni sompara sang ni sompakwa chunga DMGE Thupuya tan Timothy Thon ni pung ni chang som ni pakhat bungbel thiang hlim lalpa mantlak ti chu than ani DMGE activity sang te DMGE in kumdanga lo ti chinangin tun term hian thlatin pathian ni voi ni na Mizoram House Fellowship nei chinani a fellowship a hian tu sei to DMGE committee in ruatin sermon ngai thlak na hun man chinani tin hemi ba ka hian DMGE noya branch pathum tatan komin hian fellowship voithum chu branch nai tatana man ania tin kumma salama te kan lo ti chin to angin tun terma hian year long competition branch pathum te in ti sakna fellowship a nei le ani boka kumin hian skate group singing debate le bible quiz mangte in ti sakna nei le ani Tunterm DMGE Fellowship a hian pathiat na thona satakin kan mua kan program kaltlangin member te a pathian ni na satakin na athoka lomam khanti hle ani DMGE branch lo kumma salama kan lo ti to chhun zomin tunterm hian DMGE chuan branch lo program a kalpui le a DMGE noya branch pathum te branch fellowship a tlo chwana hun man ani a DMGE tangin hun mang tu in ratin program ho thlak tak tak kan manga chhun zom zel tlak kan ti hle ani Kolkata Mizo Christian Service chalai ne na joint fellowship November ni atanga nili sang ni sompariat khan DMGE le CMCS te joint fellowship nei ania CMCS chalai members of ni pakhat te chuan DMGE te miran tlo ani he huna hian outdoor inti hlimna te nein fellowship hun nuam tak kan mang hawa ti sa le tharawa na satakin hlokna kan hmuwa zong changtlak kan ti hle ani DMGE short film making competition DMGE chuan tunterm chunga audio visual hmanga rongbol na zawzo ka nei theinan le member te talent hai chhuanan ti in short film making competition branch pathum te in elna atan abot saya hekan activities hi pu David Larin sang a chuan anu pui pilal mon kimi share danna min sponsora DMGE chunga lom thu kan soimol mol ani kan short film competition hi branch sang member ten kan ngai lu ema kan bo sei chan po hlo ting hle in kan sha result puana le loman semna hero pui takin march ni som ni pakwa sang ni som pakwa khan Mizoram House anei ni in hun thata kan mang thei ani DMGE outing July ni som pathum sang ni som pakwa khan DMGE hnoya branch sang te ahu hawa outing nei ni in jungle adventure retreat ta program himom takan manga kan outing hi DMGE retreat atana member te in po tlanna na buat sai ani member po mi za somnga vel kan kal theya amuna games sang te nein hun thata kan mang thei ani DMGE retreat DMGE committee chuan tunterm chunga thana kan activities pui beratan retreat nei le ni set ti a kan real chu July ni somni paru ka tanga ni somni pora sang ni som pakwa khan nei ani a hehuna hian Mizoram atangin Breakthrough Believers Ministry ruain hun kan manga Bible study nei ani ba ka in khom voinga nei ani speaker Dr. Dennis Ramdin Moy hena changin pathian tu chatak tak kan ngai thla a kan retreat a hian pathian na tho na satakin kan hmuwa kan be sei aya tha in pathian nin rem min ruat saka ti sa le tharau dam na min mi thanem takin an chan ba ka pathian nun thar nei mitam takan oma retreat program himom takan nei thei ani Mission support sang hi sompura sang hi sompakwa term chung hian DMGE chuan thei topin mission rongbol na nga lelia DMGE in thlatin mission support a pek chu heng te hi anni Church on the Word Ministry Khatima Uttarakhand Muna Church on the Word Ministry Pastor
Reverend Harish Paul chu DMGE chuan thlatin cheng sangai na support le ani kan missionary support ne na tanga rongbol na report kan dondanin tunterm chung hian Church on the Word Ministry hian ringthar baptisma chantir mi somnga vel an nei ani Campus Crusade for Christ Ministry DMGE chuan Campus Crusade for Christ Ministry hnuaia missionary thokme kan member pui tlangwal din huwa to chong le tlangwal zo her lana chu cheng sangai in support ta tin tlangwal Jeremiah cheng sang hi zanga in a chom bok ani Waiwam hnuaia Siliguri missionary thoknulal munsiami chu DMGE chuan tunterm hian thlatin sang hi zanga in a support le boka tin nulal munsiami hi pasal ne ilom puinan cheng sing khat DMGE chuan ke bok ani DMGE financial report Sangni sampakwa DMGE opening balance chu cheng nuai khat sangthum zathum somret pakhat ani sunghu chwa zongjong hi cheng nuai kwa singa sangthum zaruk somni pakwa ani a sungman chwa zongjong hi cheng nuai som sing khat sangsari zakwa le cheng kwa ani closing balance hi cheng singthum sang kwa za le cheng khat ani atobira chuan tunterm chunga DMGE te pathian min shwaina alom thu kan soya DME committee te kong engkima kan rongbol na min supporta sum le pai kan mamo thlenga min chan pui reng chinna le kong tin renga min fin chwa chinna alom thu kan soya member te chanem ngai tak activities apyanga chanem ngai taka participate chin le chanwo apyang thata karon hlen chuak chin te chunga alom thu kan soinon mot bokani tin kan mamo hun apyanga phal taka Mizoram House nin man tir chin tu Mizoram House staff te chunga alom thu kan soi bokani lalpan mal somjel cheu ro se